Uway nakikon samla kathem ribhoy ubadang kenjo syaka khat kendai senam kerta. Ulawan ra ikanam ka buram halaka dong kathany haga jingjob don buram ka jong u. Bola khur sendon ni katakmak siar haga jingile kai kyo kushin karate. Kabala long haka nong ba Kolkata kaba katei gelumpung ngile kai kadei kabalane ar sngi. Kata haka arpo prataring bat arpo kendai tarik ukala lungkot ar hajar arpo lai. Latip ika kerteng jong utei khun samla kumu Francis Makri nagasnong umngei kabadang ha papo kanong po constituency Ribhoy district bad ubalong ru ukhun jong kakong Lucia Makri nakatei kasnong. Utei urang yakura ulawan poi shala gajela hakalai phawei tarik ukala lengkot ar hajar ar phawlai kabala pediang don buram daga klub kajong u lengbau nong hikai lani ukuj u babu berin kleng rengkat ki bahayeng ki bahasem nadu ka kemi ki henman ki para ki jong u hakajinga don lang ban ai men sim shushu doba kores marwen ubadei udong hikai jongka mixed martial arts hakajela bad ubadei ru utrai jongka ground and pound gym Meghalaya. Ya katei gajai lempung lekai lahikai uteu samla do babu berin kleng barka jingjob jong u kalawan ra ekanam ka buram bat kentiu ka buram jong ka yeng ka sem ka snong ka thau bat ka them ribhoy hi baro ka wei. Kendiat haswa ba uteu samla unle shimbenta syakatei ka lumpung jong ki samla na ki jela kari India. U Francis ulawan na kalong yeng ka bakerdu Henry klemdu jingkerman ulayo ika jingkersan nala ka yeng ka sem kat hadu ba undapoi hakatei ka thong kum ula du bat shwa kata ula shimbentaru bansa pentebin haka shlem jingile kai ka bala jutem kum ka ground and pound gym Meghalaya ka bala long try bat hikai du ba kores marwen kabadon hanongpo Ribhoy district. Nasa kumen ban ya sarga ege juku pula jimut cha nga ko ai ban halik nasa kumen ban job ya nega kam ban thong ya nega ba ko ya nega thong ipat i berbeduk dan jing duk bareng i jing chem sat ai ngesem dengan sukumen ban job long pekerjaan yang ai ini Francis aduh mencari jing mudok iban lek ya nega dengar ngam khang iban lek tengah penlai suki tengah sukumen ban job nono kali jing lek jingwan pola job i sukumen ngade berbadu jing kamu tengah ko ai ban pucha sabar ya ka ni ban kwa ban guna ni barawai ka sit kamelia de nakaleng jonga he ka kumbang ngatip baunya u Francis Makri Nisha ulong ubri uba jenjar sisa hakaliang ka baide bakaying kasam na nakaliang ka mi junguru nakapor sa kapor sa kurso yang nga ba upara jungme udon ka mensim na menta banila kai ti hindre ngam don kalat kalenti te yarap lem mame kum upara kum men jungu ba mentau kana kalat kalenti namar ba udon sisa kasap telen bat ngaro yo i ya kata ka sisa ka ba syahi udon kasap telen bat nakapor sa kapor uju ngaju ai mensim yo hoj haji sya wat ban like sekilo ki lat jingirap ru umdon kalat kalenti na mentak kuno ban like pat jingirap hakaba yedi bat kini ki jing yo lat jungu ban like jisi menta syaki turmen ki bahe te hindre ka jintre sitom jungu bat langba ka jingirap lem jungu ne kus jungu sar berin kleng bat ring ba iba kurs meruin ibala ayu ya kata ka sap nang menta ban punyo ban kilan bet hapok jengki te ulak sisa ban pi ya kata kasap hakne ka tournament bat lengba kene ka kenti ka ba ulayo dia lihat se usumla ubadai nanong kedong ladang pinlek caka dan ka sinong ka ba usa jumlah ban mudur ba uhap banyak daki kentah bat genteng wat kalenting sengking ru ka benjar ban poi tentre nakane ka sinong ulami kum ne uriu uba wanra ya kanam ka buram jungi om ya ka nongpo jungi hindre wat ya kastit hibro kowe bat hakane ka jingile kai ulala ban wanra usok bacang gaba ula iyo haka first place na baro ba hakaliang jungka senior category haka teka jingile kai de nasmen hadu kata ta walada ude na ubadu de kum gane kapor lada don ya kata ka thong kamu akalian juga asusun ru
deploy banirap atau kena ladangin lah banirap puruk te agni kapol ai kubleru kamtam ya iba kores ru badan lang agni dejeka balawan tiang sempa ya Francis Makri agni kapol Benkong ya tengah ai ke kerku kerdo ke kublei Francis balawan ra ai ke job ada sisa hoi kublei na kabata ka Kyokushin karate nagliang jonga dengan tipu au bi jonga Kyokushin wala kataru Francis lajuan ban kerpat ban wan ha cam jongi nagapor support ban hadu bentar udang don ha cam jongi ban training temaga training ke banga ai tegari ke MMA ngam tip ke Kyokushin de kidon kini ki ba laya betin leti yo compare kan ke training jongi ban training jong ke Kyokushin mai wala kataru wede ba strength conditioning but the technique the striking base kam ya fair kendiat nama ka Kyokushin kam don ke face punch hangi te kadon ke face punch kadon ke wrestling kadon ke jiu-jitsu te ke ji fair kan dia tahan ri training ka sai ke ju padu Francis don haga camp jungi do mentaro walau don haga Kyokushin Karate Association pada nakapor sa por ngi undai tang yuk Francis kiwi ki kena kiba lek jiu-jitsu ki black wrestling ki juan sa camp jungi ban training na pada balik national international pada i long kibala kloy banirap yano ino undai tang Francis pri baro ngi pediang bagi yarap but pitip hi ka ground on pound meme kalong kumno pot baro khoi pitip bangim du chim face yano ino rei kikna la da ki wanra ki jingjok kata hi ka ai ki jing kemen ba ki jing honi kemen sim bagi और बढ़िया चल यस 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 शाबाश चल 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 बढ़िया बढ़िया चल 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 चल